Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Evo mene posle dugih nedelju dana. Današnji video je malo drugačiji od onih koje sam do sada radio, tako da nadam se da će vam se svidjeti. Sigurno ste svi čuli za čuvenu igricu Pokémon Go koja je za samo par dana pokorila bukvalno ceo svet. Danas ćete vidjeti neke lifehackove i neke trikove koji će vaš lov na Pokemone učiniti mnogo zabavnijim, ali i mnogo sigurnijim. I samo želim da kažem da je u toku snimanja ovog videa bilo dosta smešnih i urnebesnih scena, tako da ostanite do kraja videa za bonus greške. Hvala vam puno i nadam se da ćete uživati u videu, tako da krenemo s videom. Verovatno sa ovom kapom izgledam kao retard, ali ok. Pre samog početka priče o igrici moram vam reći nešto vrlo bitno. Verovatno ste i vi čuli strašne i užasne priče o nesrećama koje su se dogodile zbog ove igrice. Dešavale su se otmice, ubistva, nesreće, povrede, tako da kada uzmete telefon u ruke i krenete da igrate ovu igricu, morate da pazite na sebe i svoju okolinu da ne biste doživjeli neku veliku nesreću. Samo sam vam to hteo reći pre početka ovoga videa, pa sada pređemo na glavnu temu. I još jednom ponavljam, pazite sebe i ljude oko sebe dok igrate ovu igricu, da vam se ne bi dešavale stvari kao što su već za to postoji rešenje. Povedite sa sobom jednog prijatelja koji će sve vreme paziti na vas dok budete igrali igricu Pokémon Go i tako će vam sigurnost dok igrate igricu biti zagarantovana. To bi bio prvi lifehack za ovu igricu. Lifehack ili ti trik broj 2. I evo mene sada kod mog tableta zato što igricu već imam instaliranu na telefonu. Ova igrica još uvijek nije dostupna na našim prostorima, pa ću vam pokazati kako možete lako doći do nje. Pre svega trebate da uđete u podešavanja i da dođete do dela za security ili ti sigurnost telefona i da dozvolite instalaciju nepoznatih izvora. Kada dozvolite tu instalaciju nepoznatih izvora, onda možete lako instalirati igricu. Naravno, kada završite instaliranje, nemojte zaboraviti da ovo isključite. Zatim odlazim do ovog dela ovde. Link ovog sajta sa kog možete skinuti igricu Pokémon Go ću vam ostaviti u opisu ovoga videa. Open in URL. Open in URL. Evo, dolazite do ovog sajta Pokémon Go 0.29.0 i samo kliknete na Download Application. Samo kliknemo ovde i to je to. Ona se skida, znači kada vam se igrica skine ovde, samo uđete tu i instalirate igricu. Kada vam je aplikacija skinuta, jednostavno dođete ovde, uđete i on će vam otvoriti poseban prozorčić gdje ćete da instalirate ovo i kliknete Install i to je to. I evo je Pokémon Go. I evo igrica apsolutno dobro radi, samo nastavite da igrate i želim vam puno sreće u hvatanju Pokemona. Kao must have za ovu igricu preporučio bih vam sljedeće essentialists ili ti potrepštine koje biste trebali da imate za odličan provod u igrici. Tu je pre svega ogrlica, zatim ranac u koji mogu da stavim razne potrepštine, zatim tu je kačket da budete pravi Pokemon lovac i bežični punjač ako idete na neke daleke trase zato što Pokemon Go igrica vrlo mnogo troši bateriju i za kraj tu su i naočare. Kao četvrti lifehack preporučio bih vam da obavezno upalite battery saver zato što Pokemon Go igrica vrlo mnogo troši bateriju. I posljednji lifehack je malo šalababasp, ali preporučio bih vam da se za vaš lov na Pokemone obučete kao pravi Pokemon lovac. I to bi bilo to za ovaj video. Ja se nadam da se vama ovaj video svidio. Ako jeste, lajkujte, šerujte i komentarišite. I obavezno se subscribeite na moj kanal, veoma mi znači. I samo želim da napomenem da smo prešli 40 subscribera. Ja ne mogu da verujem da sam za tako kratak vremenski period od par nedelja stigao do tog broja. Stvarno sam vam neizmjerno zahvalan, puno mi znači. I da
sada ćete vidjeti neke bonus greške kao što sam obećao na početku videa, tako da nadam se da ćete se nasmijati u ovim bonus greškama. Tako da, hvala vam puno još jednom, vidimo se. Bye! 3, 4, pozor sad. Ti uradi svoju magiju. Nemoj da mi ga slomiš, molim te. Imam ga samo 3-4 dana. Moraš opet. Sada ćemo hello.